Your boy Jacob Francis. First match, I say one. I'm gonna win one. Second match, I see about quantity. So yeah, both football. Now say ko ho sunsun bi say ball no be yesay. Obi an ho betimi ama sunsun mu score. Bi etimi loto. Etimi boa ba yeso. Saa ne mane nyina no ye nje ho results in sunsun. Abi esi Bible mu be na betimi don say si obo katem say bi esi physical so ya sa serious. Wonim say da bia mitwusu nyame mitwusu nsuo se nsuo na ye nyame. Papa J, okay nka Genesis verse 1. Na onyankopon de ne honhom ebutu nsuo na ni asase ne yete so no. Nsuo ne so kyan asase no. Nsuo no hodada asase no boy wo fra wiem bet wa mo nsuo no hodada. Ti wo se nyame ti nsuo mana. Na me ka nyame na ni nsuo no. It's all about Angie's Board TV. Alright, checho bia ene nyame ahwe so amade pa chi ye tinkwam techema da bodwem na mojadi ehwefo sane dia. Now we say thank you to God, thank you to Allah, thank you to Yahweh se wahwe so na yasan so shi bene mene nana conform obiom de wadane me conform no. Bene na tena say yes I be din come last we test him say I like this man, bring him more. No say onkomo ye ne de enti anytime be say mini odi nkomo na odi nkomo amanfo esua de efri mu papa enti na mini conform obiom atena say ye babedi nkomo enti say wo hwe ya try so be subscribe be like na wa share na bibia so atumi akoso kama pa e de ama o say your World Cup season enti bibia koye ball sem kwa enti ball no ye hwe ball na ye sanse di nkomo esua ne ma be free ye nkode ye ma mo obi akwa aba na emfa nkomo che mo obi beko de beko minia fantastic na ball no hwe bi de mehwe bi ye man ni gina akono nko ade mehwe bi wow menye football fan. Okay. Me players ka menim bebredin. Oh, okay. Players when nka so mo nche da, mo di nche da nya popular say those days Samuel Jan, Antoniana, Samuel Nkumu, ene kudu si emfa say bia nti ama me say de hu de me boni din wom bet once aye Ghana Blaster ne de me wom bi na o monitor na say me so my prediction bi man ne to fam as o can say match ne be draw me can say England enye team a ana wo man Ghana betimi de omachi aka fom fala said ye binom ka no on say ebinom sheda be sisudua say Ghana be show mu 2-0 Ghana be show mu 2-1 Ghana be show mu 3 me kra me life so we be ka say Ghana be show mu 4 lam say masa because that form enye why Chelsea na no mkobo eye England na no mkobo na ombusa say na me so me madwen ye say na me kan say England and I was say bas will be better win there England the better win no but me prediction they say you be draw it's say me o my Ghana until say me come on my Ghana say nya me boaye na nkunimdie ba ya fade a ene na ya to aye dey edi nti ball no de me ka say obi o kwatena TV ne ho bia didi na o didi wi aka nya me say na ma obi o say ball me nya draw ne am pre draw e na mpani apa ye bo na draw no omo na me no mo hwe nyina no ye ball first half wi ya obi an shebi nam ka chomo say obi antimi nhebiem but am de na akoye omwam no mo wada mu nti ama abonten no mo say ade nam say England no say be enim wo mo no say yetimi abo 45 minutes esa the 6 minutes atoso 51 minutes ni ya boy wi na omo antimi an shego dia e no mo to atwi na say na wo ka say obi antimi me ka say e bia ball no say ana say Ghana be botu we be say football no ye ntimi untimi nkobusa say me ba be busa beje results e di akọ na o ka sunsumu asemo ana say wo kwa akọ scores e wo sunsumu baby e di obi ene ho betimi ama sunsumu score say yeah bo football now say wo ko ho sunsum bi say ball no be yesay say sofu bi aba nyame aka chem say be nyame dabi abofo ko mo nyesa adwuma no nyame ma score line lotto anko from lottery lotto football so lotto sa because I know so obi ewin na obi lose yeah better yi sa ne ma nyina no ye nje ho results em free sunsum say ye je free sunsum apaje me ne umie ye nim say spiritual people wo on my Ghana mu ayem pempem ko mo nyina yeye enka lottery ka every Saturday bia anka abaje ne sabegu niti but obi so tumi ma aba say jikotwa ne wadi ohwe ni nyina aye prediction aye working o work na fa afa okay omo work a da bia mfa ma obeka say amfa na sunsum na de mehwamo da bi ba da be bonkwa de ba bonte madi lose dodo a wanya no wabeka ye nje sa ne ma ne ho ade etimi loto
a etimi boa eye daye so so da no ho se bia so daye na se bia de kan ye ma bi bom na wo de twa eno de etimi bo na nya ne nyina so na ebo nti eno so mfa wo wen kwose ne nyina mu nti saa ne mane man se me hu se papa no masofo no bia be ka se Ghana be she 2 ebi se Ghana 2-1 ebi se me se there be say prediction mo aso mo kire mo adwen asetimamuni a problem ni obet wo kase yesunsumu asem akwaje ayi pe ne oboa eno de opaje because we nim so for bia obeka ya say win draw win apaso kan ye nya win enkom se yenhye miensa yenhye nkom se Debi na na hye nkom miensa okay me ba be hye wo nkom wo kɔ hai ka bɛbɔ ana sɛ ka mmɔ wa hye nkom anya nkom hye enkon hye me ene waka asɛm a ye concrete evidence say boy wo kɔyi onru kwa ho betwa hwe ampa wo kɔ no watwa hwe ba wo meka sɛ boy anhwe a obetwa hwe anhwe so obeba na sɛ won ka hwe okay enti so obi ba na wo se wo hye nkom na ye nkom hye de oni kwa so o ma solution miensa e wo sɛ ye ba akopɛ o ka sɛ enye ho ene ye ho na wo de wo se enye ho ana sɛ ma ne nye ho na sɛ anye ho a wafa ho agidi enye ho a wafa dabi enye sa ko sia na ntapwene I say a guy we yebo Jekum Francis okay first match no obeka sɛ eye 1 okay ampaso Ghana winning 1 okay second match o se yebe kwate which is draw yeah about draw into ono obo ni team keke ana say prediction no ma ye na bi onko konso na wo se nko twere ye nhwe guy yo the way waka se oka yare mu de wasaba dabi me ba boy ye fe na evangelist Ken Cancer or US kabra bia obi amechia wo ono so ka say first match no Ghana first half obi anhye bi second half aka kakra bia ma ya pon Ghana be hye baako nko adi ye be na kache wo Panama de no ai the same thing so na ye enye nkom hye e ya adwenkyere on se papa je se unim ball mu a me kwa me nim ball mu na me kasa sei no unim ball mu a na wo hwe team we ni team we no mu hia otimu se da bi team we de kwan bia so mbe hye wo eme me nkofo de twa bet wo mu di no mo na kane o mo di bet nyina bi di billions no kane mo cha asofo wo but no ball no was steady game no no se da bi we de ontimi ni we nya dai me man fatu bi se e de se de wo de don little any bukum banku akogina boxing ring automatically obi anim say wetia no so oba no enti se ko ba se one ne kote a eye bibi na aboa wo se ko ba se don let di nkuni ma chance bi na ayedai but obi anim say nka ye be yedai babo David Zuko ekun Goliath papa what the Bible mu story ba ha na say nyame timi ade nyina David kumwan Goliath Daniel kwada ebuobem eya kozu ne kwada jatabu anim se nyame ka ho antimi o me see ya na da sofo egu hai ho na nyame ka ho na kozu se ma wem da even chada ekra ayi ya ono kro wo nipa mu yi wo de ya akowura se me nyame ka me ho Bible mu stories kra da me twetwe nkomo se ya me mpese de bebam hwe papa je Paul say na wo so se sei de bi sansem no kra da me de me mfa ma me nkomodie mu onye ho bibia ni eye stories ayaka bebrebe wo kenkai bi na de ehye onkran de wo so de tumfo na de tumfo na okoko wanim be se wo confirm no say okay mama mutumi muntieti awowo so muntieti anyanya nkyere so na hu wa so na hu wa wudwane ya tia no so he na ebebu sa no hu say ya bebu ene ensem o maka kyere ye nyina no so ya bebu nsem ye nyini Shadrach Mizrak Abednego omkoda ojafo num aya wo fo no na mo tutim bra bi wo no o de anopa ya fansa fo ami keke enu de nyame na hyeda ye special nyame ye den air condition papa de say nyame no na so ntiase besi na ana ntiase bete o ti na osie ne ma ade esi Bible mu be na betime don say si obo ka tem say bi esi physical so ya sa si we so kaka uti na ma me reference ni bi say tete bre mu no bi esi wo Bible ma ya ka si o bete no na tete no so na nyame ye aha me chese sa teme wasesa no o style bi o ye nyame ne was style bi waso ye da nyame de wo de waye no waye wie titino ma epomu pae e ma Israel for fam ko ena ene no o kwan o sa ahoche bi ba o yi wo de fa sa ahoche wo hu poda I'm hu poda wo sa de pusiti e ti ye ka to se pomu pae na wo ko gina po ho na hwe po na se pomu betimi apae ma nipa fam ko na se stories ne de papa je ye num bi se de wo nka mfa ho ni nko ye be yi wa no onyi nyame ni wo na me nko je hwan ni na nyame asenkyere na o de aba no nyame oye ni senkyere ni no o meka nkyere obi ase me bo
nipati na me yese yo da bi onyankrompon de obeye bia wa ya wie eye nipa na abetena so na mo se nyame ne yese nyame ne ye no mo gina hen me wutimi mfa saa stories no emma metwetwe mu wo mabobo ano onyankopon won pipe mu mo bia nkonkofa mu lake kura won pa mu no apapum bosomtwe lake won pa mu no apapum lake kura ye gina tira ye hutire se bu gina abono a won se pia nka ase ne tinie ono kro pa mu na poa wo gina tira wo nhunu ukogina cape wo nhunu ukogina takwade wo nhunu udu akra wo nhunu wo se no opem ko si hen nso mo nante twapo no ko si akira na so nkofa ani ye so busa bible no chama your stories bi wa ya pa ho da bi so for no ko na wo kan wa nyini enti onyini se ene nyame nkom hye wo ho manipa me kire se apaje wo mu se enka yese amfo e kire ne nto aso me yagidi ni pa o me mpese me kire se ensem a yaka na bible ni mu bie no atimi asi wo yeso ya pen so am yahu bi enti kan na se wati bie bia me na mente ye o kasa nyina me dwene ho pa se ensem asi bible mu na bi asi wo ha na bonsu emini yona eda ne yam saa na dodo no koyi ne tu baabi dwene ho self container na dwene ho Daniel kobe jata bom no se tu nyamenyom ne nam honom wo yi a kyen o jata na ni so jata na me o mama papa ji won se enyima bi wonum a ye kan ye ne ye nkwada no ya nte ase ye nyini ye ne bo se de bi o se ye mbusa question ho e na omudi kan so ye fast kan se obi no obetimi adwene de basafa ba ko ato na tenten so so the obetu bia no gidi yes we worship God in trust gidie gidie means two abia na sa wo gidi asa wo nyinni enti esi me no ti hai bibusa wo se dan kwase me bibusa asase mo se ye busa wo se wo gidi se ye papa John Dramani Mahama wo gidi se wo ye mampani ana se unim se o ye mampani wo hye ne ye tu wo gidi ana wonim minim enti nye gidie se wo kasa wo gidi dia ye kom na se onye mampani na wonye mfomso ba o ye mampani me gidi sanim da bi wonim na minim ye kasa gidi a ho hwe etse yete ha esi yi na bia ba bi ewe na obi obusa sempa chaw sister adwo ofie sister adwo magye di se owo ho okay na so onya sure that is what make gidi means to one said that yes sure enti owura ho na sister adwo ni ho a onya mfom so ka se me gidi se ba wo kasa owo ho na so wonim so owo nti okobom no wa hu no oba obra na oni wona so owo ho na me gidi se no owo enti gidie eyade ehihim nyame no so yesum ne gidie mu so gidie means ebi oho ebi oni ho because unhu ne da wonte ne nkada enti ye de gidie na som no obaye nyina gidi se once there is a creation there must be a creator simple and short. Creator, who is the creator? Na ho na nim no wonim no onim de obo mimi de obo me wonim ba bia free bass asase we so wonim asemo mystery enti obi anim eno nti na ya ne nkrofo bi ta be kasa o media so say wu a wo kɔ ha no mabusa mo say how wu ba bia wo kɔ ofiri ba ha wo so wonim na wo firi ba bia ba kɔ na wonim ba bia ofiri ba kɔ wonim ba bia wo kɔ na wonim what you say na say yes ofiri na ba o me fira so ofia me ba na wo kɔ hen me kɔ agona e what the yesi agona da minti o ofiri na ba kom firi ba bi na ba o na wo kɔ hen me kɔ ha ba bi what we said anymore left and right so okwa ha asemu a o se wa wagu agro say ofi na be show ma me yem kra o show ma me yodi na koso unim o ma me yem o ma me yem o na wo show hompo na wo ye odidi ma odidie ono ma ono no kwa unim de na how much more kwan fa so ko ra simple and short ti I say your mastermind na ye adwuma but that means ugiri say obi bibi wo why bo yes ye bibi na maka say once there is a creation there must be a creator ye ti nkonwa we su yi obi na ye den but nipa ne yanim no nti ye de nya to akonwa na focus ne se obetena so okay asa that's all akra no ya me pese me ka on se me kan sem bi on hwe apaje se na me ginya me dina me do nyankopon no ho me pese ya ne nkofo be get me wrong e wo me statement mi obi ma me busa wade bi ne ye hyehyɛ ade bi ne nkɔ ne nhwa ade watch na bo hwa na ye broni na ye unim no menim no aso so toy why ye dey because ya ye ne say ye dey bo jeans na shell no ya ye ne say ye dey enti wunya to jeans na won hia de oye biem okay ya to ya bo ya to ya hye mimi nipa me ohonko ade obi na ye dey o se de oye me so ohonko ade a ono so obi na ye dey nti afi okeka kwa na de ono so ye no so obi na ye nti afi okeka kwa
hwe chire ho de na besi nsem bebre wo wiase but ya me pese me kan ko ho na nipa be get me wrong go statement wiase pa he niam bebre wo se nipa there is a mysteries awia na ye hyase no papa je me se asase ni nyina ye sunsum ade o ba wo se asem okay wo de transdwen na wo se wiase niam bebre wo se yehu there were a lot of keys I was in the bi wonim se me da bia me twusu nyame ya me twusu nsuo se nsuo na ye nyame nsuo ne wo nyame nsuo na ye nyame nyame nsuo na ye nyame sa wo che ma me bie mu nkyerɛkyerɛ mu ni bi na hwɛ ade e me perception and get me wrong wo a wo hwɛ kyerɛ wo so wo de wa ase me ye interview ya me mpese ma no betia wo bia nti wo so ba hwɛ wo so comment ni yi papa je okay nka Genesis verse 1 okay o say mfitiase no onyankopɔn bɔ osoro ne asase na asase ye sakasaka na onyankopɔn de ne honhom ebutu nsuo nani nti na nsuo ne ye dai na wo ho to de ne honhom ye dai ebutu nsuo nani otu hoi honhom butu hen ebutu ni pabia so honhom butu ni pabia so ti na obi tu ka say ah we do asori ne bia so ase honhom afiri because ye hu sa say ese no wasesa nti no nyame na ne honhom butu nsuo nani na nsuo ne ye dan a ya be kana asase so say water is life nsuo ye nkwa unde nti nsuo ye nkwa nsuo wachiche ni mu ebi wa ha bi wa beto mo nyina ate no mo kobopum aposo ne hu tire nsuo po no so so chen wiase na yete so no so wo si nyame we asase ne yete so no nsuo ne so chen asase no ana wo si na nsuo ne ho no ka se nsuo moaboa wona no ne honhom butu nsuo nani nsuo no ho dada asase no boy wo fra wiem beto wa mo nsuo no ho dada nti wo se nyame tinsuo ma na me ka nyame na ni nsuo no eno nti no so be se wiase a wo de nsuo na be se no wo be mame water be nya power dabi de wo kan ne eno si ye different key nyame tinsuo mu dia na mame water nso ye se ono so agi nsuo nyina boso no mame nkyere wade wo si ye wo mampanin ene ye wo DCs ene ye wo MPs ye wo abesi assemblyman fo nyina so me say abayifo na ye assemblyman wo sunsun mu abefo na ya assemblyman wo sunsun mu okay omo na enema enhye da nya ade kuntabi omo na ye o za assemblyman fo wo ba opa bi de container si o kese si abayifo so bi apese obi ani ne ya apese obi adi ani hwie gu pese o se obi ade anti abayifo na ya assemblyman wo sunsun mu na afi wakọ upgrade na okọ MP fo na wakọ na okọ DC fo na okọ no company fo bi asan wakọ mampanin so ma saadi na mbọ ma me wata hwan omo nyina so wo post but you supreme ho papa je me ka ye bi sire me ka sempa o me ka sempa na kira butu nsuo na ni aka ne honhom butu asase dabi ana se ode honhom butu kwaye ni mu wase na asase ye basabasa asase ye sakasaka nti wonno na uniform me dase nti wonno na obuild asase no obuild ewiem but one building nsuo because nsuo no already there nti ye hwehwe nyame a yenkonso da bia me kase ensuo no so ne ye bibia e de enti na obi agi nyame de asi emfa ne nkonsuo nkobo na su Yesu Kristo soma ne do ba ne ba he na John the Baptist ehira no papa na wo sesei obeyama woni nsuo kura so woni nkwa wo de opa nansa wonwale ya hwede oni pa bia mu ye o ye nansa mpo fita na peko se nwume wanware mpo ntimi na wo so na pa je na de wo horo wanim nsuo ana mo so mo de mfa shana pon horo wanim ana mo mfa fanta horo wanim sese wabra bo se nsuo teki percentage say and wo ye nipa biam ensuo do so chen moje wo ye mu ensuo ye yusu nsuo chen bibia wa asase so na wo se nyame ne wai ono na anye ne tie na anye ne koba o kasem pa o me se nsuo ye bibia ekuta percentage no more wa asase so me so to free soro ne ba oto begu hen bugu asase so na big sugu hen etene ko bumbu nsuo nkogu ensuo ni nyina aboa no na o sa na de akoma no supreme sa age wa de asoche ebo free atifi saa de bewia na afo ha no mo na asa na chiko ensuo bi atimi yiri kofa kuro won se po yiri kofa kuro da tsunami no e po na de ba eden tsunami na twifa kuro so no mo bi na de we na de asa we sia na mo confusing ko papa je da bi o wonim confusing ko fo won se ba bia e bia me tena se me sua ma ade ko no obi nsua na ade nko ho obi abra bo nyina nso no wada asole na wokọ na adwuma no wonya na kakra no wodi asa
agye da assemble to no no hwehwe se ada bia afede ma me hwehwe nema bi achi na kwan ti by the time obehu na ye too late yes ene yan bi so no ayete wo no mo a yenso ye sua bia no wa adwene mu me was maka cho for the first time ze mete wa adwene ne kasa kire me ade we se ne te me ya meti bi se ade we kura ye de ne ye se na adwene na biem o church onyama ne so yes ti menje direction fo bia ho me adwene na kire me de e koso ntina me kasa me hu nipa me hu wa wo sha ze okasa na me hu nipa wo ye because okasa na adwene ma me ze we o no kwafa we wo dwa na num akọ de okan na obo woni we akona hu ndindi sa na buno ye wo ho da forma no o ye obi aha wa banti no ye me ho sa nipa ndu kaza na wo start pa na wo ti wani sa no start pa zo chama na bende chama na bende ti be wi achi na afọ me bende yi no say akọ ye ogoro wow, because the okay there I like a bien yaman so I hope said your share me so no yeah odi manipa enya analysis wo fi si ye wo no be si se wanyini eni ba bi oda so wo si ye say ensuo take percentage say woni pa abrabo ma be life there you can do untimi nya bibia without water there's nothing you can do without water and in come so the wa pan drink bia ope bia still so come be sad oboa onti ase ene wo akora so edi so ne katrema so ni aka che de say we yensu we yesi edi inso na also obi antimi describe nyankopon yes obi antimi describe nsuo colorless that's it mysteries one some we all can now deep ampa o so obi antimi describe nyankopon no obi aso antimi describe nsuo dia emfansi wo ugidi afan onyini a wo so ya research inso ni kala there be nyankopon so yenim se na wote so yetinti so yetiatia so osun so wa kokko so da sa ba onyini se ne woke me no obetimi aya adwene se ne woka no me no obetimi aya adwene nemmom enye wiase ene ya baba dane no ama be yese ye hu nsu a ya sade se nsu de eye bosom enye nyame de eye bosom nsu we sebe ya bonsu we di eye bonsam ne tim na yesi nyame bossoro no bonsam yesa no otu bi ebi ko to nsu abofo ne bi ko to nsu ebi ko wura duam ebi wura abotan mu ebi wura se mu na sese wo so sa aka che se nyame ti nsu mu de a na abofo no mbato to asase so no de okoto nsu abaje we kwa de simple and short se wo ye fie wura na wo si abosan to aso 30 na de bi ma han a omo ati fie ho nyina no omo na ne hwan me tenant me landlord na se ahonhom no omo ti post obi abe ha da o bank manager ebi ameke kwa wa ye provision store na atia no obi ya bank manager asam ma ko betuma je MP betima beje but omo nyina ma wo ye dai landlord no that's it wow simple cra wow nana confirm mobium I think say omo ho kwan a nyame be bi wa adwe woni yeah. If you really want to know of course yes ube hu opeso hu kwan dia because nipa otena se on na sa wo dwina de bi onyankopɔ tumi ma wo hu no hwɛ ma me ka se bi nkyerɛ onipa bi a wo hwɛ yei wo a oji mimidi enye by force jimidi yeah but sa oji midi a mimi nsɛm bi wo no ma me ka baka se me ka di ago but na me ka asɛm kyerɛ wo o pesa wo tinya me ase te ade bo ase te wo ho ase a de me ka kyerɛ wo ne sɛ ada ye wo krada apaje wo de fa ye funu to ho fa ye funu to ho efra no pa ekosi anwumre no nsia ade a betimi dia fa ominimu ye wo no to original one ade a original obi a fake so ye dey e wo ho to original one na me pa achew e wo ho na bi ensukom ye se de wa fa di fa touch them aso na anu mum nko ominimu na tena se din enya bibia o tena se din na num fa awo no wo de kakra egu ominimu kakra egu ominimu a e bo no nsia na wo be break no a tena se ni di o tena se ne bisa wo a wo ho se meme ye hwan enti ye wo eda ya wada o se bia me kra yawo me pese me hunu nipa a me ye na me hunu wiase wei so enu nti na me de me yam ato ho ayesa akonkyere wei e bia wo ntimi ne me nkasa but ma me hunu bibi wo me da ye so apaje o ye first day ne we ho a the next wo kra da sa ye ento so me yensa obohunu bibi wo da yeso mu ebe sha ase ayi niema ye dai akire na wo beti wiase na se sa wo ma ho kwan na mo de wo kosa different word na kire wo niema wo
da bi na wo da bia wa ye twon wa me dia wo yo okay aha bede ne wani bi he seconds bi oba da nchen obu ni so da nchen wo di na bia ne wo yesei wo hu enti wa se wo hu dia se bibia ntimi okra da kwa ni mfa so e wo so obi kra da mfa ne yem nto hoda obi nya bi da wo se na me kra da ntimi obonso bi ho obonso ye akoncha no wakọ asole ma ne sofo say ye 3 days fasting eno ko hwa chale about 12 mam chale mam fancy he ya because she bi anya dai enna so enti so pese wo hu no hu na oti wias na se a chase ye ne me ya meken on be chase ye ne ma cho e woda yim nsema wo kan de se ne wo sika won se me that means even say Ghana for okobo boy na me player mintimi nkoje bibi mfa nkose mede kwa akokobo bo mitna kwa kwehye goals obaje entimi mmase prayers na akono dodo na enkoje GBB entimi mmase dodo na nkobo mo ho ban entimi mmase dodo na enkoje bibi se onkonya winning eya na onya ni day but nya wo pene be ye ho ye de wo sesie ene be sie enti se ne wo de ne kosia atom hwe papa na praise na eba no wo de asem kan ye o my Ghana ya adwene se ne wo nyame ade we de boy ade other country no ba nso so de na eba omo so nyame kro na se nyame no mo ahwan na onya ahwan mu nyina so ye ne ma obi anso so we ni obi anso so we ni asem o enti emo bi fashion se wo ba bia wo kọ ye no o se ma cho se ade bia eye ne ho lottery niema ne de dabi sunsun me ye sa niema no obi enka beti ya boys itwai kama fa kwaji sunsun de ayeye o minim sunsun so obetuma mama waba tie o sunsun betuma mama waba ebetimi abo tie obetuma mama waba emmo nti sunsun ti mo waba ma ne bo otimo waba na ammo a ede na wo ho say ade ye regular tin ade na wo se de bia eye ho dia ene wo se de bia ebo be sunsun ma aba eto de bia bebo eto de bia nye dai emmo nti we kira wo sa ade na to na atom predictions bi wa omo ye ka fa na afa tie me na be ma me na ba tie so omutimi tia so say single 550 boy ache na otwi ma me ntwa otwa ya na dampa oye sofo o tra se no wo se boy ache na wakotwa omo etwa sport hero ni aviator obi otimi hwa ade na ekọ we di meme na kwa 200 na yi ebi 100 no boss kan 101 na yi na akati se akwo ye fast o sa oye nyame o ejo ebi wo crowd na akasa akira no boss na yi live tie nti woni mebi won ma nya say no nipa kwanka ehia se wo be ko baby se me koje mwa bia be me bibi ana me kwa ko bibi dia be me bibi any kwase obi ko for any spiritual consultation bia wo nim e wo se wo ko na de wo munie nipa abrabo no be boye no lottery ni sa ne ma ne nka abrabo ne ho ano de ewiase ne ma ya betoto a yensu ye bie me no na ye bie no e ye obi adwuma ono no de bia wonya ne mfa so ofrim e na wo so abaye customer na da bia obaye adwuma ni bi no ono wo gi ne mfa so ofri ho enti anu no ntimi nka se me nko hwehwe mabrabo abrabo de o so nipa hwehwe mabrabo okay apaje siese ye be kan se bi ma ye nuanom bia sua de afri ho no mo a education in life what ho no mo a me pa chawo hwehwe wabrabo so ye sofo na onim se wa ben na obekọ ho a obekọ ho no mo akọ hwehwe wabrabo mu die na wo wanim wanim no die na wo ho no yedie wo hu ye woni pe bo no ye wo na yedie ka ne hu but wo bra be dan ne ho adi ana wo so ni na wo so pepre ho ne yese tabu bebi se ye wo se bekum wo so na wo so wo pre ho ekunkum nkusie ne ayi ngotre what you say enti by the time be do se nkum wo so ne bia na na emabu afia oso ni pa wo to se kan na nu wo so so le enye yi enti wo hwesa animal ne bi a kire wo wo say ni woni pa bia kra wachi wade but wo so bibia wunchi na wo fo bia me no mo nam omo nchi hwe bibia wo mudi me no na bia maka se me ade we mempe wo so ade we de me ni o na na so de bibia wo mudi da bi ni bia wudi no too much of everything bia so no eh bad so chi bibi enti wo so wo hwe wabrabom say malam na office wa ben a me aha me de ne say
ade e wo original bia na ye fake Yeah. nti ye wo malam original fake ye wo sofo original fake ye wo comfort original ye wo fake hwehwe papa no unya hu papa no a ko consultation ne ko hwe ko sofo no asofo ye ayi de bia yi cancel de bia yi wi ho no sofo aben wa ko kasa ubehunu yeah obe chira de o wanim maame o ni ma bi se nyema wo afefa ade we ka ade we kokoye ayi sara kawe yeah wo wi ade se ibesi na wo namu na wo ko but fa no ye lottery 7 de fatu ba bi kura chama na ha ti o mo amotimi ka se first ka beji to number ni nyina no mo na ya no ntwani ana oni busu ani busu fogu ana mo ntwani apaje lottery de so asofo be kura be ye bi beji lottery no beji lottery twa ye ja so de mo bo ho nyom na we de sofo ba akumi money di na mo hwe mo sofo kro na o interpreter asofo nketo bia beji no say ora na wo so wadi o se papa mpacho an no so wudi say o se mpacho me di 4 billion o se eh ene wonya ska na sofo ni refu no say ya adwuma hihye no na hihye e ho no ko bi say na wutwa ne say so obi a wadi 4 billion so so hu amount o twa akwasu nim sika udi a e de do 4 billion ene afi wogina ho ene o se afo se anya hwe wadi kwa ma won kai ama na so mic mu was on them bi papa ni nim no wadi so nka wadi de so se bitwa 2000 ana me twa 30 wouldn't do try wadi 4 billion enti wo twa say afoja afo se eh wadi kwa ma won kai do twa o de kokoko ya ma so fo na guta mic was on them bi me na me ka kire o mo ni mo ho yasemu ene yedi komo na yesua ni amaka kra so ye den fam in life let's say okay there obi ntimi nko ba bi se okwa akoji schedule ugidi schedule ho oh ewo ho okay onya papa nko onya baby papa nko bia wo nsa beka ni mo mo koso anu aboa wo ho because a chire nsem no nya nkitinkiti apaje ade a de bia kan force bonyo no ye dai eta ho ntina de bia ta ka se wo hu salifu so waye no o de fan boy sem ye ka se koya bia ehu a wonkoye ono de nani hu be koya oye ya fe na obebu no ho akonta nsem wo ho nti wo kode anu aboa wo ho se why you ready na woni mi se woni ready ampacho and try because obi a wo gi bi na ogusu a wo gi nyina na onu ne ho but ofiri mo nyeyi onye de nsa to abrewa bi anim nti metufo woni so obekode aboa ho yie na pepe papa obenya woni so ne akojo so a forget it na di uhia we say so the issue concerning water na I was here dey kwa adwundwum ni adwune ho yi na adwunji so ne obi de Yesu picture body dem onko wine free wono fa nsu gozi wo Papa J enem Yesu picture na so bo obi dem obi wo ha bo gidi ni gidi wo mu say ade won kwa sole enu yama ne hu it is da bia sofo nyina waye o man sole nyina waye for dem enem no ka say dem nim comment section me so wo mo me enem Yesu na broni no a wo twe dot we no ni pona hwan power o se hwan won no picture wo bia wa ya to atwe da ne sasha akoma bi mu se no o twia kai obi amfa nya hwe ne so bo se ne yemfa nsuo ensisi ye dem akopotopot se nsuo mompa ye already nsuo obi adem efie bia ne nsuo ni so enko butu nsuo ho ne mompa ye nsuo ka se ko butu nsuo no hwe onyankrompon ho ne som no eye simple bi o wonim se bible ma awiase na akamfo ye obi afa ne nyame bia ye hu nyame ne we ana ye ni bia afa nyame kofi Yesu me da se ye nim ye kwaye fa susum ye na me ka se nkofo bi the book bi abekata ye so abedane amamre no kwaye fa susum ye nyame obi ate Ghana so wo sum Israel nyame Israel no so wo ni nyame na Ghana nyame ne we India fo wo nyame kwa ni wo nim se Japan fo nyame ni wo nim se China fo nyame ni wo nim se Ghana nyame wo we kwasi broni na wo so wo di ni nyame na chi ni nyame no ye ni broni wo ni nyame se wo nyame we wo nyame anye ne se ne we ye hu ye nyame no hwe na onye wa so ba hwe no nyame na insu na o se me ka bible mu asem wo se eye kasabebuo na bible na so bu bebi se mo hwe na mbohunu mo mbom ye bebie na kasa ye pon na okobom so ahohom ni nyina hwe na ye dia te kasabebuo de obu mo beso honom se bopunu ma nya pono bia so ni wa okobom nti hwe na wo so wo hwe wa yira tete atempon no sole na fa so se mo so ahohom nyina hwe so mo hwe na de no ye supremo no no aba ahun no se so mo nyina hwe omo hu difference between won no ene ahonhom no
difference wom enti obi a wachinchina honhom bebre so na wo se wasachira no a wo ginyame kronkron ni di no o kasa ho difference pa dan wo mo kogina bible school kogina so dem na me ka kire wo asofo be tinsem a me kan ase pa wo but obi o ho no mo a sabi o tafrache nya atwom because ene wo je no kwa no 2 months so mani ho a the collection bebo no the tight je bebo no enti wo meka asole dan bebre wo ye man yi mu a e benefit man krofo be nyi omo nsa no aduane enti wo kan omo asemo a wo so wo hwe yi because obi ton aduane wa church no a compound no eno no onya ne ma school sika onya daily bread free obi eso asi o take to obi ho no a ensori man mo amufri akiri mba mo koda ho tue sika onya mfaso obi ton nsuo obi ton brog obi ton kola toffee wo de obaba biscuit nom enti nkofo onya mfaso enti ukwa asoda ni mo nya sofo kwa na onya mfaso here were a lot of people omunya omo so mfaso fra so ti wo ka sa so na so omunyina ba attack o but they see emfa me kwanto de da omunyina nim no kore Bobio, I think that you should be given a platform nanka ye invite to churches ni bi nanka mon kan sembi say na ni pamfa enti bi efa emobra for me nkyira se obi mfra so da mu mpie da bi wonim se Christosom eboa ekwan bebre so ekwan eboa bebre ni se emanipa ye humble ye kire o ma hunu se da bi enu nia kura nyaka ntokwa bebre nye ema wo ye calm what you say but them fan no enko anje kire wo ho na ni hia because also nyame so mpa free wa ho ne die na eda yi ahone nie no so gye so to atade papa bi show to samna papa obi kwesi na atade am na afi but senti ewo mu no ano odene enti obi so top afi papa mi egu ne ho ti wo se ye adwuma ne ye ka no correction sorema enti mi so for to nsafo meba pa bible no mi so gu mi tirim o ai papa bible ni gu mi tirim ti ye be kan sem no according to bible no ye verse be o bible mu o ni sa so for onyi na o ma so dem dabi oyi a obeyem fo on na meka na hu nti wonka nti dabi e be ka dia kata moni na mimi se ona na nka nso abai na yesu yeku Yesu Kristo yesi yeku bonsam ona na kanso e bo mpa ye tietia bonsam ne so dia baabo no bo no tuo pepe wangu wawukọ ona na a otoso bai ono so abai ya onyamente wawukọ wantimi no o papa aba wabeya wawukọ wa so aba enche ubewu akọ ma so be bombe wu akọ still bonsam ni nguna if you can beat them asawasa fantastic bonsam ni nipa ni nyame no so ye hu ni nipa su ye nhia nyame wo baabi ni nhia bonsam wo baabi ye nipa na me ye hu characters na ekuta wo no two characters no we ye bonsam su we ye nipa su ni nyina ye hu ni nipa mu nti me ye wo papa nipa akofo na ye hu wo mu nti me ye wo papa ma ye wo nyame me ye wo bone a ma ye wo bonsam nyame ko no a wo na ye papa on na ye bone nyame na ka sa mesoma honhom amoma ba ye wo bone ai is it seven na obi ebi wa se me another topic I so na because person say nyame na say bonsam ono a papa J according to the Deuteronomy 32 verse 39 mu sua ne makọ akiri me say baby a mu kọ bible me na mtire mu kọ bunu mu enya bible mu de mu sua ne makọ papa J Deuteronomy 32 verse 39 sofo obi anim o se mini nyankopon ai nyame bia nka me ho me na me kum me na me mankwa me na me praw wi na masaw yade na me so mu a jifu bi ani ho na nyame so na ekum na mankwa nto bi wu a me fa nhya hwan nyame na ma accident si me say o se na ekum on na mankwa enti obi awu a me fa nhya hwan we say bible ne kasa de nyina mu yem fa seda manya dai na o de enti no se fa de nyina fa seda ma no because wa hyehyɛ wu ama nipa na obi ne kwan ya obefa so obeyi ofri asase ne so obi se enware enye nanam ha ya anopa ye kobo ne punu mu ansole enwa me hu ba ko media na so teacher ni ase Easton ho ba bi okoda wa ansole mbie ne punu wabutu ewo ne mattress da form so sa wawuda ho nye obi na aku no odman kwan na afa na de edai ekọ obi wo mu a nsa beka eno ti na accident si na ebi tiate na ebi na ate eso na obi nyame na na obi tim wangu no so na plan ha na plan omo hey it is a bonsam ni ho papa J bonsam wo ho nyame wo ho na me se omu nyina no yade baako ni subi eya bonsam su ni subi ye nyame su eno ti wo da bonsam de na di kire wo a ka je se me ye nyame no me tiri mo de nche bonsam o se nipa bia asem si oye masa me de me pesa ade ade ya mi ono kasa wi a wa wie ba de obetena odin no of plans
yo de be hye no ni pa dindi bia anye ti nyame ni tiri mu oden cha bonsam su no nyame su ni tiri mu oden cha bonsam su to ono ani nyame su no ho ni nyame su no ho na ne bonsam su ho ba ne wickedness na ba bonsam mu tia e ba ne wickedness na mo friend bonsam asem ni o ese nyame ba ko no nyame ba ko red white nyame ba sa ko no white wono a na eye wei wono a na eye wei me na me ka kire wo eno nti na mo se mu kun wei no a mo nyame nkun ko ni ba bia ukoku no kwase ni o ahonhomfo nyina mfa nkwa adwendwum na nso no maso mfa nkwa adwendwum na onipa so mfa nkwa adwendwum na me ka kire wo nyame no ani su eye supa ni subi eye subone na supa ni subone nyina ono ofre ni nyina papa because say the obo ye nyina na owie ohun say eye anu nti na wotimi mo obi bokro no di nsamone sa owie ono asesa no oso ababa ye nyame su na ono e ka me wo bonsam mu no na me ye na me nka because nka wodi bone na nka oba ha nkonyi kwanza kwasaje o me da se ana wontwa wontwene kokoko wakunipa me hia obi na nka be ka kire se Paul oksia asofo okwaso na okum wo mo na okun solema no ese afede Paul no mo mbetwere book more than esuafo nyina Paul nkwa kire 27-28 ebe ya apostle na ono mo be hye nkom ti na Paul kwa mti dia me pese me butu no koja me butu na to baabi ono Paul no be ka kire se ma obi akra nwale ebe ya ma obi anwale na wona makono nti yemfo baako nyame abo akono se osi ma obi anwale Paul wo ye gea ntimi fa ma ha o abodam. All right, go ahead, but you wait to us. You wait to us ankomo because asema okay. O say ojiayare for ojia kromfo o Yesu de onsemo. Obi ochiri bone na osanje bone for. Yenwene ho. Obi ochiri bone. Nso koye bone o se bra. Na se Bible mu baabi. O say bompa ye ma watamfo. But oba kenkan. Oh, me we ye fi verse. Honre na wo gaza. Oso ba kenkan a o say na watamfo mpese mo bedi won so hene no mfo mo mra me asaforo de manim na mo meku won ai ye fa tamfo ni mra nyame ni na nim ni meku won but o no so say bompa ye ma watamfo enti wo no ka ha eno nti na nkofo adwene mo bebiri wo twere nim no asem na de na ha waka ni sei na ha obeda ni sei ai nipa ba akono no ai ono aka ha obia sei Asa asebe American bonsam su ni nyame su no obi ase bonsam de onye bonsam wontimi nkwa heaven bonsam de nyame ta no so according to Job 6:1 o se no bonsam su di nipadom ni mu ko nyankromfo nchen no nyame bisa ne se kwako bonsam na he na o se semi na masase ne so chinchini na mabe pie ha no o se na wadwene makoa Job ho no se na se Job de nya wo me na nya ne hunti no wo somo no kure mu sa no no se nem de Job hye won sa ne mu ne kra de mfa nka ho na bonsam na wo se wontimi nkɔ heaven wo du ho wo te ha wontimi nkɔ wo ka bonsam asem enwene wo ho o se su ho Jerusalem ma musu ho ma mene nana mobio ene bedi enkomo Kumawood actor mobio ene bedi enkomo wa ma ne ho kwan se opese ohunu niama and I know say sa kwan of fast nyankopon so ebie ne woni niama ho pa ti sara ho so betimi aye ensam na waka no wo pa so try bi hwe ne hwe se de oka no no kra nyase me ba ko kan ya ase chiri madwe pa ye efa nsuo ho no ena nyame na san ye bonsam san ye nyame no fa ba bi no ase wo di kwa dwinbiri ko chiri pa ko so chiri bone nso na nso ye bone aduru chiri bone o bono so ye bone aduru na me se nsem bi o Proverbs o se ni akwa na bi o se den e wo Proverbs bb 20 something o se emwa okwasea na jimi so na wanye so no verse 4 o see verse 5 o se buo okwasea na jimi so na wa hunu so enyansafo won ne se kan ye nufo no atwa ha no sa be twa ha a word to the wise it's enough straight up what tie de enkobo ni sia we part 1 nyame ya adoma ye be se hia biom na ya to aso ewura enkobo ni o se there is no prediction obi ka je say boy my nyame ahye me nkozi so oboa or predict na fantina times obi ma predictions a emfa no because enye nyame bia na de ba enipa na adwene na odi aba enti ye boja ku Francis men kon kan chere say oye bibi spirit bia na kuta na adwene ene wo yusu ye enkom se bebre kra prediction enkom se bebre bi no ti no mo sha emmemu no nye se nyame bia nkan
ono na asese nipa na bra bo so betimi hwe obi abra bo so akọ die bi o sie bi be 2 years same betatom ma ba ka wo snipa aso mesima wo sa da chi se wo boa wa hwe wa bra bo no no sese ama fa na obi so timi be ka owia no no abopa na edi ubone yes kan na ye ho obi timi ka widi as Ghana fosu Ghana for kasa ba we ne be we ni ko se bibia Ghana for kan mo nsam se kono sa politics em no kwado mo ke ka na me na me ka se wo boa boa ade a obi anim so man na etim no 4 years bia no de oteso no na se nya 4 years bia de oteso wo de se nya 8 years na de ho afo no ne ya pam no 4 years na eso ne ya beto we say we na be ba ma hye nkom na omo mo teso na se nya 8 years ne so obetu no wasemadane afa de me wa ha ogun se eden ya be so cha ba ha alright ye be kusosua de bebre e wa ha me din ye the fresh boy papa je me ne konfomo bi na be din komo I just vote much be there try say we subscribe na wa like uhwe video na like bo like no so entwemu nko bo like no so na sansa bo notification bell no so video bi beto mo ha bia no na wanya bi ahwe so se ne kojon kansa to ni ntino na menya kwan corals my favorite interviews yeah ntina ma say videos no nyina akoye to no nko anti say no akwan kakra be de metrase mamo back to back na yesua de bebre free hand ye mfansi a nyame ya adoma ye be share papa na me papa hotel na ho London Bridge Hotel na no say me ni ma ho bi kokoda ho okay London Bridge Hotel na me ka say was start say de ho tie no ebi asa be ka ho papa wow hey na jenim papa won kwaso wat na pia that's a great hideout papa so wo pese no wo yire mo call out to be kakra na mo sesa environment kakra London Bridge Hotel mo kokofo bia mo jojomo London Bridge Hotel o de call na yen kire obi hotel no o kwa mo se de bia ni ho ko da jojo waso du wonso aye beso so of course am say yes wa ba fia ankasa wow nti ko London Bridge Hotel ebu akofo dua na ecology na jiudin e wo ho nice one all right you be see ya e beso so share bi bobio that's it yeah e chi ahwefo nyina nanka akate Jesus kayawu ayepa